pitanje oko kreacije. Pošto sam umetnik i to je jako interesantan umetnik koji je proradio, da nazovemo to tako, u zadnjih nekoliko godina, često me ljudi pitaju, ali kako ti to kreiraš? Kako to stvari, kako te slike ti to jednostavno odradiš? Nekako to nije ljudima jasno. I onda mi tako postavljaju pitanja, ali kako? Vidite, kreacija je upravo jako bitna stvar. Da li mi kreiramo, to nije samo slikarstvo, to nije samo stvaranje odeće, kreiranje u tom smislu. Kreacija je uopšte život. Znači, mi konstantno kreiramo. Samo zavisi koliko kreiramo, a to zavisi od ovoga ovdje. I kad pogledamo, sve zavisi od ovoga ovdje. Apsolutno sve, ali postoji jedan tok, jedan plan, mogla bi tako da ga nazovem, koji nam daje spoznaju kako to funkcioniše, kako to ide, znači deo po deo, da bi mi završili to što želimo, znači da iskreiramo. Prvo moramo da se upoznamo sa kreacijom konkretno, da je život kreacija. A onda kada dođemo do te spoznaje da u stvari je sve ono što je život, što je oko nas, je u stvari kreacija, kreiramo, i kada dođemo do spoznaje da i ono što nam se ne sviđa smo mi kreirali, jer sve zavisi od ovoga, onda počinjemo malo bolje da razmišljamo šta mi kreiramo i šta mi hoćemo. Ja sam mnogo razmišljala o tome, jedno vreme sam jako puno tihovala, baš zbog toga što sam imala problem sa time. Osjećala bih, sad bih nešto napravila, a onda ne snađem se u tome. Nešto me koči. I onda sam došla do spoznaje da kreacija zavisi jako puno od toga šta nosimo u nama. Kakve su nam misli, kako mi sa sobom se ponašamo, i da povodom toga što nedovoljno razumemo tu energiju u nama, ona je, znači dok nije čista, dok nemamo spoznaju kako da transformišemo. Dotle ne možemo da ostvarimo do kraja kreaciju, ono što mi, u stvari kreaciju kroz želje, nego nam se desi kreacije iz neželje ili nam se desi, da kažemo drugačije, kreacija koja nije to tako, nije to za nas to što mi, nije to deo nas, nekako kao da onda to nije naše, pogotovo kad su te kreacije negativnog. To nas zbuni, uplaši, nije to, šta će meni to, počinje da nas muči. I onda to nas još više, još dublje gura u kreaciju toga. Jer naš život zavisi od toga koliko mi umemo da se nosimo sa njime. A da bi znali, da bi mogli da se nosimo dobro, trebamo da naučimo tu azbuku života. Azbuka života je nešto malo više od tih slova koje smo naučili da bi znali da čitamo, ali na takav način to teče. Postoji, na seminarima radim, konkretno pojašnjavam kako kroz tu, ja kažem, azbuka života, kako se dešava ta transformacija, šta je tu važno, šta je ta situacija koja treba da se transformiše, šta je to u nama što mi trebamo da odradimo da bi mogli da kreiramo slobodno, da kreiramo ono što želimo, i onda vidimo, jednostavno se osjećamo da možemo, spoznajemo taj osjećaj moći, da možemo da kreiramo ono što mi želimo, kako mi vidimo, i od toga aktiviranja u nama, od tog osjećaja da možemo da kreiramo po svojoj želji, na takav način razvijamo sposobnosti svojih kreacija da kreiramo onako kako nam je i potrebno i kako mi želimo. A dotle kreacije se odvijaju neverovatno, ali baš, znači, često se kreiraju situacije, pazite, kreira se situacija koja nam toliko smeta, toliko se osjećamo i loše povodom toga,
A ne razumemo da je to isto kreacija i da trebamo da naučimo azbuku života, ja to tako zovem, da promenimo taj stil, da preokrenemo, znači da transformišemo i da kreiramo ono baš kako mi želimo, baš ono što mi hoćemo. Imam puno primjera, na seminarima pričam o tome kako sam ovo htjela, ovako sam htjela, ovako iskreirala, povodom svega znači što mi se dešava u životu, upravo kreiram, iz toga što sam naučila da kreiram po toj azbuci života. Koristim to pravilo. Bez toga mi smo zbunjeni, neznalice i onda nije čudo da dobijemo malo ovako, malo onako. Pa razmislite malo više o tim kreacijama.